može biti zadovoljna ovim finalom. Idemo dalje, druga disciplina današnjeg programa, 200 metara slobodno za plivače. Tu imamo dvije utrke na B finale i A finale. Posebno se veselimo onom A finalu gdje ćemo vidjeti već spomenute Marina Mogića i Franka Grgića. Spomenuo je Gordon u onom uvodnom izlaganju njihov jučerašnji dvoboj na 400 metara slobodno, a evo za nekoliko trenutaka vidjet ćemo ih ponovno u bazenu, a prije toga idemo na ovo B finale gdje plivaju Filip Mujan, Roko Sorić, Tin Furdi, Jernej Prebil, Niko Janković, Arman Livadić, Dominik Habazin i stazi broj 8 je Vili Sivec. S obzirom da su ove ranije grupe uvijek posvećene mlađim generacijama, tu bi istaknuo stazu broj 5, to je Niko Janković. Jučer smo ga vidjeli da je pobjedio u utrci 100 metara slobodno i ovdje u kvalifikacijama 1.56 i sjajan rezultat. On je isto 2004. godište, znači 14 godina. Ostali unutar ove grupe su 2002. odnosno 2003. godište. Da, i dosta su ta vremena isplivana u jutarnjim kvalifikacijama, izjednačena gotovo u sekundu i pol su svih 8 plivača i očekuje nas jedna neizvjesna utrka. Naravno, ova vremena koja vidite u dnu ekrana na lijevoj strani 1.39.37, to je vrijeme svjetskog rekorda Paula Bidermana tamo još iz 2009. To je daleko još za ove mlade nade, možemo to tako reći, a čak i za onu drugu skupinu gdje ćemo vidjeti te glavne zvijezde. Državni rekorder u ovoj disciplini je Dominik Straga, on je bio dugogodišnji plivač Primorja iz Rijeke. Državni rekorder je 1.44.24. 200 metara, 8 dionica. Ovo je jedna od onih utrka gdje se ipak mora imati nekakva taktika i moguće je u drugom dijelu napraviti značajne promjene. Za sada u stazi broj 4, shodno i svojim najboljim rezultatom u kvalifikacijama među ovih 8 plivača, vodi Slovenac Jernej Prebil. Da, odmah uz njega je u stazi broj 3, čak je sada Tin Furdi preuzeo vodstvo. Tin Furdi koji je jučer bio drugi na 100 metara slobodno kod juniora. I da vidimo sada ovaj okret na 150 metara. Pojačao je dosta sada Tin Furdi. Jutros je plivo 1.56, ovo je ipak nešto brže, tu se može utrka pobijediti na 1.53 ili 1.54, što bi za njega bio sjajan plivački nastup. I dalje dobro izgleda Furdi, a tamo u stazi broj 5 sada je pojačao Niko Janković, pritišće u stazi broj 4 Slovenca Prebila i tu će se voditi borba za drugo mjesto. Furdi uvjerljivo prvi, da vidimo ko će na kraju završiti kao drugi. I evo, Niko Janković iz Zagrebačke mladosti sa 1.54.93 na kraju je u tom finišu pobjedio Slovenca Prebila i uzeo drugo mjesto. Upravo ovakve utrke su sjajna prilika za ove najbolje naše plivače koji koriste nešto stariju konkurenciju, s obzirom da su za možda klasu iznad svoje generacije, da naprave još jedan dodatan iskorak. I ova utrka je zapravo za Niku Jankovića bila sjajna prilika da potegne sa nešto boljim rezultatom. Ovo je njegov osobni rekord, ako se ne varam, 1.54.93. Čestitamo mu na rezultatu, ima sjajnu konkurenciju u starijim plivačima i to je maksimalno dobro iskoristio. Da, Tin Furdi na kraju pobjeda, Janković drugi, evo nam i potvrde tih rezultata. Slovenac Prebil treći, Mujan četvrti, Sorić peti, Livadić šesti, Habazin sedmi i Vili Sivec osmi. Bila je ova dobra uvertira za ono što nas sad očekuje, a to je A finale gdje ćemo